ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯥꯏꯀꯤꯌꯥꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯁꯣꯔꯥꯝ ꯃꯅꯤꯀꯥꯟꯇꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯄꯤꯂꯤꯞꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯥꯔꯩ ꯍꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯤꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯃ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯏꯄꯤꯂꯤꯞꯁꯤ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯔꯩ ꯍꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯡ ꯆꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯃꯁꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯁꯥꯔꯩ ꯍꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯡ ꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯥꯡꯒꯦ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤꯅ ꯌꯥꯡ ꯆꯤꯡꯕ abnormal behavior फाव तौब याय मसिबु सेजियोर हाना खंगनै मसि सेकेंड 30 दगिना मिनिट 2 फाव लैबा याय मिनिट 5 दगी हेलबदी मेडिकल इमरजेंसी अमनी सेजियोर अटैक अनि नत्रगा अनि दगी हेना तौरलबदी इपिलिप्सी नारे हाना लौबा यारे ब्रेन गी न्यूरॉन खरा दगी खंगौदना abnormal electrical discharge तौरपदगी थोहनबनी इपिलिप्सी मखल यामी मयामना खंगनरबा इपिलिप्सी मखल असिदी generalized tonic क्लोनिक सीजियोर नत्रगा ग्रांड मेल सीजियोर हाइबदी खंगौदना ज्ञान मांगबा यांग सिंगबा अमसुंग निकपा करिगुमदे चिन लै चिकथतपा नत्रगा इसिंग चतसिनबा थेंगनबा याय खंगौदना ज्ञान मांगदना तुबदगी कोक खोंग खुद सोकपा यावी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO गी मतुंगिना मियोय मिलियन 65 लाइना आसिना नारी सही कुन फावबगी मनुंगदा लेबा मियोय गी सादा अमा अदुगा सही 65 फावबगी मियोय सिंगना सादा अहुम फावबा नाबा याय इंडिया सही चौराना मियोय मिलियन हेनमना लैना असिना नाहल्ली लैना असी अरीबा मतमदगी लेरकले लैना असी मुन्ना खंगद्रिङैददि मसिगी मरमदा लाना थाजनबा कया अमा लेरमी मरमसिंग अदुगी मनुंगदा अहानबदा मसी लायेंगबदा फबा ngamlaroidaba अनाबा अमनी अनिसुबदा इपिलिप्सी नारबा नुपीसिंगना मिरोनबा यादे अहुम सुबदा इपिलिप्सी नारबा मियोय सिंगबु मिमानदरबा अमगुम लौनरमी मरी सुबदा सारै होबा मतमदा मयादा अकनबा पोचै चिखनबा यानुंगदा थिंजेनबा होनबा अमसुंग यांग सिंगबा ngamdनबा फाजिनना थम्मा चनरमी मंगा सुबदा मसी लौनगनबा लैना अमगुम अतोपा अंगांग सिंग सानबा थिंगलमी तरुक सुबदा होंग ओजा मनम नमहल्लबदी सारै होबा फै थाजनरमी लैना असि ओइरपगी मरोयबा मरम खरदी कोकता सोखिबा हाइबदी ब्रेन इंजुरी स्ट्रोक तौखिबा ब्रेन ट्यूमर ब्रेन इन्फेक्शन तौबा बर्थ डिफेक्ट पोकुदा ब्रेन दा सोयबा यावरकपा अंगांग उनबा मतमदा उइना संगबदगी ब्रेन दा ऑक्सीजन वाटखिबा मिरो लिंगैदा ममादा अनाबा इन्फेक्शन तौखिबा मसियोबा चिंजाक चाबा वाटपा डेवलपमेंटल डिफेक्ट लैबा मरोयना ऑटिज्म न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस पनबा याय सादा हुंफु फावबदी मसिगी पॉजिटिव फैक्टर खंगदबा याय हौजिकदी इपिलिप्सी नाबा मियोयगी सादा हुंद्रादी सीजियोर हाइबदी यांग सिंगबा हौहंदना थंबा ngamle इपिलिप्सी की मरोयबा लायोंगदी सेजियोर अटैक यांग सिंगबा तौबा असिनी सेजियोर करिनो हाइबसी मथक्ता पंजखरे सेजियोर मखल यामी फोकल और पार्शियल सेजियोर मसी मखल अनि सुई अहानबगी असिना सिंपल पार्शियल सेजियोर कवी मसीददी ज्ञान मांगबदी नतबा अदुबु पुनिंगदा अहोंबा लाकपा मनम नंबा फावबा चिंदा महाव अमा फावबदौना तौरकपा जिंग लावबा कोक ngawba नत्रगा मित्त मंगालबा उबदौना तौरकपा याय ब्रेन के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अदु सेंसर नत्रगा मैच्योर एरिया अमदा कन्फाइन तौदुना लै अनिसुबगे सिना कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजियोर हाना खंगनै ब्रेन के सरुक अमदा खंगौदना इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज तौरकलगा ब्रेन के तै सरुक खरदसु संदोरकपा याय अहान महौरकपदा मियोय अदुदा करिगुमा खरा फावरकपा याय मदुबो ओरा हाबति वार्निंग साइन हाना खंगनै तरंगदा येंगदुना लैबा करिगुमा खरा हंजिन हंजिन तौबा खुदमैना खुदसा नोयदुना सानबा चिन चप चप साइबा वहाई खरा हंजिन हंजिन हाइबा नत्रगा सर्कल अमदा हंजिन हंजिन चतपा थेंगनगनी करी तौखिबगे हाइबदु निंगसिंगबा ngamde अनिसुबदा जेनरलाइज सीजियोर हाइरिबा मवोंग असिदी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अदु मफम अमदगी हौरगलगा ब्रेन की सरुक खुदिंगमक यौना संदोखी नत्रगना मतम अमतदा ब्रेन की मफम खुदिंगमकता हौरई जेनरलाइज सीजियोर की मवोंग यामी अहानबदा एब्सेंट सीजियोर मसी पेटेट मेल सीजियोर हाइनसु खंगनै सही मरी दगिना 13 फावबगी अंगांग सिंगदना हेना तौगली मसिगी मरुयबा लायोंगदी सब लेप्तुना ngahak yegduna leiba natraga tawramba thabak adu khangleप leptuna leiba asuna toba sida makutta pairaba pot taba khotpati yawde gyan mangani amasung kari tawkhibage ningsingba thokti ani subata tonic seizure masigi mawong asidi khongkhut natraga haksangi saruk kharada khangowdana stiffness ori tumlingedna hena tawgli ahum subada atomic seizure masidi muscle strength khangowdana mangwagi thawongni amasung collapse pawa tawba ya mari subada clonic seizure मसल ग्रुप खरा हंजिन हंजिन चिंगबगी मवोंग मतौ अदुनी मरुयना ngaksam amasung pambomda tawba thengnagani manga subada myoclonic seizure khanghaudana khong pambong gi saruk khara da twitching tawba habidi khappa yai aduga taruk subada tonic clonic seizure masisu mathakta pankhre tonic clonic seizure asibu grand mal seizure hana su khangnei
ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯔꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯥꯡꯕ ꯃꯁꯥ ꯅꯤꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯤꯡꯕ ꯆꯤꯜ ꯂꯩ ꯆꯤꯛꯊꯠꯄ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯠꯁꯤꯟꯕ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯁꯥꯔꯩ ꯍꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯗꯨ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯄꯣꯁꯇꯤꯛꯇꯦꯜ ꯄꯦꯔꯤꯌꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯃꯤꯅꯤꯠ 3ꯗꯒꯤꯅ 15 ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯈꯔꯗꯤ ꯆꯣꯛꯊꯕ ꯀꯣꯛ ꯆꯤꯛꯄ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡ ꯐꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯐꯩꯔꯦꯡ ꯇꯨꯔꯦꯡ ꯇꯧꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯄꯤꯂꯤꯞꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯅꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯀꯩꯔꯣꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯊꯤꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯏꯄꯤꯂꯤꯞꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯏꯄꯤꯂꯤꯞꯁꯤꯅ ꯅꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯎꯕ ꯈꯟꯕ ꯏꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯕ kaya thengnadaba natte amasung wakhal laina kaya naraknabagi achauba maram amasu oihalli haba ngamlaroidaba mapunsi chupa hidak chaduna lelagadaba launaganba laina amagumna mayamna ki tukachana loinai epilepsy na naraba miyoi sing sana khonabada athingba thamba swimming water event kaya da yauhandaba gari thawbada athingba thamba mama mapa na soingam thokani kibidagi mapan thohandaba chenadu leiba kaya asina depression anxiety adjustment disorder kaya naraknabagi maram oiri matam kuina hidak chaduna leiba maramna makhal makha kaya gi side effect thengnai lairik tamliba angang singda khangba phingba watpa kauganba thabak tawriba miyoi singna mapung phana maipunaba thabak tawba ngamdaba kaya thengnaba yai hidak sang naiba watpa matam chana check up tawba ngamdabadagi complication kaya thogalli kodamoina awang mufamdagi tarakpa isingda iraknaba gari accident thokpa miron binupina khudong chadaba kaya thengnaba epileptics haibadi seizure attack ama mapung phana recovery tawdringi da amamuk tawrakpa kaya thengnaba yai masidi medical emergency amani kariguma matamda epilepsy na naba miyoi khangawdana sibisu yawi masibu aikhoina sudden unexpected death in epilepsy hana khangnai masigi moroiba maramdi sor honba lepkhiba natraga cardiac arrest tawba oiba yai asiguma thawdok kaya asina wakhal pikthaba siningba phaurai anti epilepsy drug kharadi depression nabagi sang heli wakhalaina naba miyoi da epilepsy nabasu yawi asiguma layong mayam asina epilepsy asi neurological disorder ama oirabasu psychiatrist consult tawbagi achoba maram amani kanaguma miyoi amada seizure attack tawba thengnarabadi aikoina kawrodaba amadi tawba ya first aid khara makhada pijari ahanbada seizure attack ama lakpa matamda phajinna thambiroidabani ani subada spoon natraga topa kano posak amata mayada thambiroidabani masina sokpan nangba maya tekpa natraga yanungda thingjinaba honabada khut chikthakhiba ya ahum subada sor honma nungainaba phurigi kudam khongraugi hook belt peti lawthoktuna komhangadabani anok uplabadi lawthokpigadabani mari subada yanungda leiba matin naduna hadanaba amadi saram pundanaba manga adu nakalamada leithoktuna thambigadabani manga subada naton chinban amadi khajai karakta leiba mana matin teithokpiduna airway sengdokpigadabani taruk subada yang singba matamda soktanaba manakta leiba posak yot chektum lawthokpigadabani masadu phaglang maya nakna leiragana khara chingthokpigadabani taret subada khong mojana chingma manam namhanduna sor phunba yaba thawong amata tawroidabani nipan subada yang chingba hek loibaga nakalamada chephangadabani mapan subada pakhatana miyoi edugi manakta lengdana leibigadabani tara subada wheelchair da seizure tawrakpa matamda lengdana phamangadabani break phajinduna thamgadabani seizure adu loidri phawba mahaki makok adu nakalamada chephangadabani Taramathoi subada ising da leirigi da sari hawraglabadi makok udu ising imaidagi wangkhatna lehangadabani tunglomda paithangadabani asumna tawbasina sor honbada mateng pangani yang chingba hek loibuga khudakta lokhat pigadabani taranithoi subada serve yawa ising oirabadi khudakta lokhatgadabani nakalamada chephallaga thambigadabani amasung sor holibra yengbigadabani loinana athubada hospital yohanaba honagadabani epilepsy layeng bagi khwaitagi maru oibadi seizure habadi yang chingba hawhandana thamba asini masigi damakta anti epilepsy drug changnena chaba mathau tai seizure hobagi chang masage sahi physical condition atopa anaba amadi hidak chaba leibra khangdokpa tangai phade masigi matungina karamba hidak chagani amasung masigi dose timing lepkadabani hidak chaba hawruba matungdasu changnana check up tawba mathau tai maramdi ahanbada hidak makhal ama natraga ani dagi hendanaba honagadabani seizure hobagi mong adu yenglaga hidaki regime amasung dose hongba yai asumna matam khara satharaba matungda side effect leibra yengadabani maroiba side effect karadi depression suicidal thoughts
severe rash panba yai seizure makha tan hawrꯛꯇꯅꯕ doctor na prescribe tawraba hidak adu sang naina chagani atei atopa hidak chaba tarabadi chadrigada doctor ga tanabigidabani tumba yadaba khoirang khoisaunaba wakhal pikthaba yawrabadi layengnabu honabigidabani sahi ani natraga ani dagi hena seizure horolabadi doctor ga tanadana hidak chaba lepnaba khanaba ya epilepsy narba miyoi singna sang naina hidak chaba loina na section bigidaba khara taminasi ahanbada tumba hogotpa matam naiba mapung phana tumnaba honabigidabani ani subada wakhal nungaitaba sauningba tumba yadaba leirabadi athubadi yengthokpigidabani ahum subada stress anxiety leiba matamda akhang heiga tanabigidabani mari subada laihau leirabadi athubada hidak chaduna phanaba honabigidabani manga subada dehydration tawdanaba oba phaiba tawbada section bigidabani taruk subada fasting natraga sara henba tawbiroidabani taret subada yu thakloidabani drug tobacco sijinaroidabani nipan subada bright light flashing light toina mayok nagadaba thawang tawroidabani mapan subada carbohydrate yawa chinjak hantharaga fat amadi protein yawa chinjak chabigadabani aduga tara subada regular exercise tawbusu kanagani masina seizure attack tawbadagi ngakthokpada mateng oigani aroibada ngasigi pawdagi video yengbiru punumaktu thagatchari